Jekso langso PS pen India Alliance candidate Jai Kathara phan vote kerek PMI kangni. Pam Sandia Jai make you safe matipung unit atum pen ke paman. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma BJP MLA candidate Surjo Rong Pharaphan votes ke regamai ke paman pon. Armu Chijeng Ponsi Pam Sandia Rani Mesen pen ke pachun pon. Pini ada babirta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang te pini ada babirta juitha. There ni phai ingkora ser capsule hini rengkora truck arnikang sampor phai plipen Lumbajong constituency ka parlo Jekso langso polling station arlo Rongbarim tiso arong along alliance candidate Jai Kathar IAS retired apartment vote kerek PMI pedo ponlo Bangso amai APHLC youth wing chunbang Sersing Bay pen mai chari ponsi mai pedo ponlo so amai along alliance candidate Jai Kathar mai phu APHLC la pen Abarim MLA Hemsing tiso dunmai phu district congress committee Moja Singh Tiso, Hemari Terang Dunmai Phu, Lumbajong Block Mondol Committee, NPP Karbi Anglong Aruamai Phu, Suren Singh Pator, Monoj Teron, Peter Tiso Pen Cheng Lok Penang Anasongja Po Songja Piatum Chitongdun. Sonsi Maike Pado Ponahut, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen, Bukulia Long, BJP Aracharya Song Pen vote kerek PMI ke Pado Ponahut, Perangke Tumathengno Kaningje, Karbi Anglong ke opposition party puke Baduta Avelo, BJPC Highwekpo, Anparta APHLC Amaipu, Jai Kathar ke non kithur ove kimia tumaphan akimia towarle ke Japon kali, Kache Song protest sanchot ke than, Lapen Assam Angkang Pangrum Pet Pen, BJP Aracharya Song Bang Sir Kepraisi Sose MLA Haiji Pukaningje Putak Jai Kathar Mate Dipu LAC Alliance candidate Pen Lamthe Voipontu non ke MLA vedar loge di as on today hala election ka declare ni pensi MLA vedar loge di non ke opposition ave bulate ahoklo nili tuma phan na ko oppose tum ka vedar APHLC la pen la India Alliance tum aphan na ko oppose tum banga vedar lu non ke BJP tum da vedar lu ke non ke la pose alang li ka ninge lo ro ko la ke Nelige alun tu adlu lo charli salary okang hon pu la posi nili tungi elek kapet hegia kam ke claim ber khangyang lo nili men pe posi nili Jai Kathar IAS retired pu pichre je tokwen hala IAS retired pu munit dum pap aphan aninki rungra hala IAS kapit alang litum phana pe claim ye phansi nili ke to ke claim gantela la lo la si la alang lige ni tu ngapa je chok lok body APHLC tum nan lo je chok ha nil tum hile batai si bang odloma ode seta tu la Himanta Biswa Sarma ke ahok lo ne ahok helo ne la song na prek seta alang lige hile ot se munit phan aplu puta alam do lage akes lage chief minister alang lige Karbi atum pu ade angsi thap thora por la si kan ninge ling ninge lo lage best lage la pen Karbi Anglong along kupia posi Assam chief minister vangarat lo nang dipisi puji alang li ka ladak ATM pu dak pen lok si poisa ka chong hupon titi la ili tuma tuliram rong hangge la ka asabi chot lo alang li bangke kang pudun he kang kirmang takali lata kang pudun asabi chot lo alang li ke dak poisa long pon ver dia pot la si alang li la dak la so council long BJP che rai rete alang li poisa long le det puga fere si alang li dak wang ver reti athema alang li ke asopo anta 21 companies pu bodi alang li gedo asopo ta la pe apiso bang ta international school ta ho pipilo ne ke claim body la pen ha ruthe ang long ta 1000 bighas long le nang se rai body alang li ke plang pikedi alang li ke cholok han lo alang li ke claim bang ta kali ni li chini lo alang li phana bang ni li tum ing ni rap chom ti a prang ke
alang li helicopter ban si kanjar anda hala election affidavit long chi pi ke alang li 13 crores anat body paisa ka long alang li paisa 13 crores anat begitu ande ko busi la arnisi ka solai helicopter ka solai ko anlo lak ko anlo dami lak truck bak dami bu arnisi lok si ande ko busi un lo la ka chong hu paisa lok lo alang li ne chong hu o bo je pe klang lo non election hu la helicopter pe alang li ge tu li ram rong hang ge la ti ne chong hu pik si nang tum rat atum paisa na ne chol lap apo si yo ne ge bu je pe klang lo alang li la ge rat tu man na chini nang po helicopter thek lok lo ten chini nang po ka chong hu kang jar je ho pu si pu nang po Chokoma. Sonsi halapu APHLC Youth Wing Secretary Sarsing Bea Hinpen Pusitame APHLC mate India Alliance candidate jo eka tharsi non appoint MLA khili ke highway po pualam the pherang ke tuma thengno nangjai dun thu Pini ratang chitong bang ke ki jumnai ta bang pharu ke thom ke susuji bang pharu thom bang pharu pho ba ke to thai mini lasi tak chek solang suara phan li churum tu aprang si athema ke dam tang jai ke thara ke hai kar jab tun apong tin sita dak ke pi hai lap dim lage ni mi thang mata dak chek solang so ps sam ni alang li mata killing sound na kalang lo lasi ni tum dak thop pini sar jai ke thara phan dak chok phalo sinon adhu MLA election hot bang ke radatum aning ke hanga teng si pini bang ke leng pe melo pusin tum program athemala election ang lia prang radatum episode sila congress ang si comment tipido nanglitum episode sila congress chalang pet nangji la chalang pet lo polong te nang tum hybrid po nanglitum han patu ta peremun elo pu ratum isa comment ng pido no pen advice ng pido som do kasi pini rat maning ke ha teng si pini episode sila congress ang mong chalang si kam claim lo kasila so pena job nilutum ahok ta hok lo chalang no pen chalang te pen rat tum episode si aphan mate alliance party phan ani nang ke dog pa pen nang support bang ke nilutum manghui melo na Nanglitum Alliance Party pen Karbiang long kwan MLA hai dumji. Nilutum no namat ke alliance party pen long kwan makar jabul hal sodim ke high AG pusin nitum chinidam Arnivang BJP atum bang suri armu kacetong meeting along lasoteng pulutang te Karbiang long munit an ke BJP si kroi lab lo pumimi lasi nanglitum along bang ke armu kacetong apai bang ke komchet titi lasi laso putak nangli ningki bilap sana vema nilutum sab ningi biabe athema nilutum wrong group kadu kabe damlo BJP long non la mass joining amen ki dunatum lakin urunodoi amen pen ki dunatum alang tum anta nilutum han najithan lapen ke la BJP long ki mane ki dover tumanta alang li tum a support banke nilutum chi theklong temi lasin tuma ni vana ningjelo non due election hol banke BJP tum silent vote pe 60% ke nitum long wang joji la banke ekdom 100% lage BJP long ke do tang tum 60% ke bang la so teng lo polten tum kiremji alam asi avelo la pe non Karbiang lo arat phanile message ke pigang tum ke halo nang tum ningbinang lo non due ke alliance party high edlo BJP tum kania teng pote episode silong ke munda ve pinam bogadi ta ke dam tang bai rally hut car rally hut nang tum theklong lo ke so sim muluk nang jitong ma lai ka chependak bolam kali di ka chependak bolam kali la ke ahok rat tum nang theklong prong lo dilu tum tangka sikai CP mo pen si alang nang chit nang cherap nang chit do la ke tum theklong lo basi nona dihu bang kala lo dak dipu LAC pen nang ke jai ka thara ki hai ke hai pe melo atowe het tane tum long truck si BJP atum long tum meeting gidam alang tum nang hangjo la group theo na hangjo la ki thanun pe melo dili tum ke aprang mena tum episode support lo tapi non kaduk ki bang tum ta non bang ke jai ke thara ke hai mase pilapu posi atum lam chang chipido tapi ka chingki thamen nitum chini nitum sekai si alang ton pimu be sta alang tum nang hanglo na hang pensi non ke nitum jai ke thara support la posi dak di fuel e long ke do arat nang pu BJP tu
There ni phai inkora ser kep suri hini reng kora trok arni Christian anim ke kroi arada tumpen ningkan suri hinia prang Jesu Kristo Jerusalem arong si kachedam thua porahut alang li phan ke kroi arada tumpen sotele arbu ot krai pen kangthum karni ke pado pon ason si United Christian Forum matipung arua tumpen chepatir pipon si monduling koi rai si so se Christian anim ke kroi arada tumpen hosana hosana hemphuamen pen ke wang abang a hirjume athenglu pu hang tarampon si matipung forest gera towar pen armunang che jengsi ni hang di phuarong chirubim baptist mondulia long an nang palelo Soaphi Palm Sunday mate sotele abhom kuramai pi pedolo May ki pangcheng ponji aphan Reverend Samson Teron Bidisar Yusef Matipung Unit Ahin pen hirjume hang ponsi Yusef Matipung aruamai pu Samson Teron pen Maichari ponsi Nixon Pangcho Kong Chunbang Yusef Matipung aro pen Aluhi ke pachini karcho la pen Mayalam the parju Aphi thu India det pen ke pangdak pontang Padmasri anong e kelong do na bangphi sangpi pokhila lekthepi aphanta me man ke do karbi poho momento hei hui pen man peng pc Yusef Matipung aro pen archo ponlo Kang hon Jesu nang kang hon ke pirthia thak ne la khang Lapen Palm Sunday ajai mega puthak mate arna malam Reverend Unique Terang Christian Education Chunbang NKBA alangli hin penjume sen alam parjupon anparta May kijut ahir jume Pastor Joel Phangcho Mission Secretary ZBA hang ponsi May pejutlo Bangso may long monduli ingkoy raisi Christian anim kirimpon Reverend Pastor lapen monduli ke jatum chetong dunsi Mesen ingsamjin pen pachun pon long lopusi United Christian Forum matipung arua maipu Samson Teron Welson ke apatum Men Samson Teron nililadak matipung unit UCF president lo lapen nili sangho tuman pu advisor dolo la vice president alang li secretary lo la pu advisor lo na nilitum ladak matipung angkang pu halai boritom ben angdang lok lapu rongmeli la anang bong munduli ingko rai sibagdo nituma munduli siladake interdenomination kaprek denomination ben sinilitum chingrum lo so ka chingrum ben yok sinitum arna manong pe the idama ke hako hot jisu labang sopir the do hot anong ke ben Jerusalem ke dam hosana hosana pu ke hang pon haladak armu atum ka chingrum ben Jesu phan anong ke pethe halabang so alam pen nitum chimatha dam si pini nitum ladak matipung UCF unit angkang pen setame nitum setame nitum arnam lo posi itum alang le phan anong pethe nai ru nang yi ingduk nang yi ardom nang yi pu halabang so ka chimatha pen si nitum ka doga we ka chingrum ben si nitum labang so program ma ke deng kon lo deng pen ningkan libak an dolo nitum so program ke deng kon si pini le thoseta apor botor atumian bangke RV ekdom pumalon nitum tamathalo samme arnam kardom menjo arnam nang thaksin nitum han misiana botor bukan nang pitulu ta si pini nilitum tibi ki thipen tenglok ekdom ha ke saran samme nitum ladak nang chinrum long lotowar kado kabe arnam aphan hosana david asopo hosana hempu amen ben ke wang bang ahir jume athenglo nitum arnam aphan ru ilong lo lapen itu speaker pineng ke Reverend Unique Terang fansi hanglo alang lila dakwang si mesen pen arna malam nang wan pilo lapen pini potmosuri nitum angger pukila lekhepi alang le phansa me nitum UCF pensi alang le phan aman apeng pensi nitum ingdu ponlo aman piponlo lahaya por same nitum kedeng long pata arnam phan ki ro pilo lapen pini media pen same nang litum Halloween pen same nili tumalong kiwang apot nangli tumapani tum UCF hoi pen
akiru nang paper peglo ar namle nang lituma media puthak kami hirjume nang papilo nang lans se nang litum ke claim ke dam thegi atok ani or kadu ka be phanta birta ke meke pon thegi phan lasinang litum phan akiru nang paper peglo pen jisu ke hokreng et ar nam binong lo hala bangso lam pen apoksi pini munir atuma phanle ekdom jakong pipen le bera pedo clip setame inglong lapen arlong atumta hangjoji pusigitu halabang so tengke pini Yesu Kristo anong ke thepen Jerusalem kedam halabang so phansin tum jama thalam si labang so program ne deng khamna Pini por phai ke brachi tema por malom pen hanjang langso pathu akla malong kewangji assembly election saphan BJP pen kachi toydun MLA candidate Surjo Rong Pharaphan votes ke rekamai mesen pen ke paman pon Sonsi Melong Aluhi Sarpo Manpen Dr. Shimanta Biswa Sharma Manpeng Aluhi Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso EM Madhurya Dhekel Phukon District President Roland Kiling MAC Kadom Terangpi MAC Sorbon Kumar Telenga MAC Pabitra Rongpi Anparta Manpeng Kedo Kethe Kiding Atum Chetongdun ইয়াতে ডেইলি কাজিয়া পেছাল ইয়াক খেত তাক খেত খালি অশান্তিৰ কথা আলোচনা হ'ব কিন্তু বিজেপিৰ মিটিঙত আহিব আমি কি পাতিম কেনেকে লৰাক চাকৰি দিব পাৰি বিজেপিৰ মিটিঙত আহিব আমি Adun Thumayalong Dr. Shimanta Biswa Sharma pen ke than ponatengke BJP party aphan jongsi votes jok pen nangpa hai thu polote puthot orunodoi kelong le do anani marli atuma phan pipon thuji suri kepadim suring kora pho pipon thuji anparta lakniari soijang atuma phan akijoy pen sakuri piponji anparta sang dali sini lapen ingti hei hui akijoy pen ronpon thuji puta than pachini pon আগতে কেতিয়াও নোহোৱা আসন আমি জয়লাভ কৰোঁ স্যার দেখিছোঁ যে স্যার তুলিৰাম ৰংহাঙে প্ৰতিযোগিতা কৰিছে তাত মই নাযাওঁ বাকী এতিয়া মই বিশুদ্ধ যাম হাওৰাঘাট যাম আৰু মই ভাবোঁ পাঁচটা চিটতে আমি আমি অকণমান নতুন যাক যাক টিকট দিয়া নাই তেওঁলোকে কাউন্সিলতো চেষ্টা কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কথা নাই যে আমাক বাহিৰত উলিয়াই দিছে আৰু ডক্টৰ নোমল মমিনকো আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ভাল জেগা কোৰ্টত অলৰেডি কেছ আছে কিন্তু আজিলৈকে বেইলে হ'ব দিয়া নাই সেইটো কাৰণে ৰাইজে আমাক ভাল পাই আছে দুনিয়াৰ কংগ্ৰেছে মিয়াবিলাকক টিকট দিছে মইতো জানাত প্ৰণৱ বড়োৰ হত্যাকাৰী 3 লোকৰ অভিযোগ এইটো চবেই জানে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত একেবাৰে মাজমজিয়াত পেৰাচিটেমল ঢালি প্ৰণৱ বড়োক অখিল গগৈ মাৰিছে গতিকে আগদিনাখন ৰাতিৰ পৰাই ইয়াত প্ৰস্তুত কৰাইছে গতিকে তেওঁ এতিয়া বেলেগৰ কথা কেনেকৈ ক'ব আৰু কুশলদৈতো প্ৰথম ইলেকশ্যন উঠা নাই ডিমৰ ৰাইজে তেওঁক দুবাৰকৈ বিধায়ক চাইছে তাৰমানে তেওঁলোকে ডিমৰ ৰাইজক অপমান কৰিছে অখিল গগৈয়ে যে কৈ আছে কুশলদৈ বেয়া মানে তাৰমানে ডিমৰ ৰাইজ বেয়া আছিল ডিমৰ ৰাইজেতো তেওঁক দুবাৰ আগতে MLA পাতিছে হয়নে নহয় Mayalong Bongpo Kathar APHLC Mensing Taro Congress Daniel Timung AGP Lapen Kado Kabe Bang Pharo Plia Hemtu Natum Methang Asong Pen GOC Puthot BJP Party Along Chipa Ogdun Rinti Armu Chijeng Ponsi Pam Sandia Rani Mesen Pen Kepachun Pon
Here ni phai ingkora sirkep surihini rengkora trok bhomkuru arni pirthe adang sotelia bhomkuru mate pam sande arani ketalon pon asonsi diphu mentela pirbi market area malom an aking pendam si hemphomen pen ke banga bang ahirjume thenglo hosana david asopo anong pethenangpu hei hui aseke the penta ramponsi armuche jeng ponlo Sonsi Labangsor Mukachi Jeng Ponalong, Emmanuel Baptist Church, Aturkimi Baptist Church, Mount Ararat Baptist Church Lapen, Theang Baptist Church an Chelang Siar Muchi Jeng Pen, Pirbi Market Ahithia Long an, Pam Sunday Amai Pedo Ponsi, Arna Malam Chethan Ponsi, May Pejut Pon. Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kado kabetame 2 me thak me kurwang tru